ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. و ملوٹ بھی دے اللہ چا ہنچینا کہ آترا نہ نپا دات کنند و نہ تاوان دات کنند نی اگر تو شرک کت گوڑا تو چا نا انصافاں بے بزا اللہ پاکا یلکنا گو ہنچینا نی توار پر دیا کہ آنا کسیا نپا دات کنند نا کہ نقصی ایک مزنی ظلم گوشند وضع الشیء فی غیر محلہ بزا ایک چیز دیا چاہیے جند جاگہ دیر کنگو دگریا او دا آرگ ظلم گشگ بھی چونکہ عبادت کنگ اللہ حق پامشہ دگرائی جاہدیگ ای ظلم بلکہ مستر ظلم ہمشند ہنچو کہ فرمانند ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک یک مزنی ظلم سورة اللقمان آیت 13